krasno je biti domaćica, zovite me opet. Prvo sam mislila da mi se to ne sviđa i nisam htjela baš dapače, htjela sam reći sad ću ja donirat sve, neću zvat više nikoga. Ali sam se predomislila, ovo je krasno, srce mi je puno, duša na mjestu, sve smo. Ja sam zaljubljena u te ljude sa Downićima i život ljepši, predivni su. Naša udruga djece s Down sindromom iz Splita postoji već 15 godina. Sredstva prikupljena od ove večere utrošit će se na klima uređaj koji ćemo ugraditi u našem prostoru i jako će nam značiti s obzirom da naravno sredstava fali, jel? I projektor mislimo kupiti, jako je lijepo, ali posebno ja bih zahvalila Viktoriji i Dinu doista što su se sjetili nas. Jako je lijepo, gledam evo ta djeca plešu, zabavljaju se, jako nam je lijepo gledati ih i mislim da smo svi mi koji smo došli tu večeras podržati ovo, da smo napravili veliku stvar. Drago nam je da postoje ovakvi projekti poput vašega i evo, nadam se da ćemo se ustaviti, da ćemo zapravo bar jednom mjesečno, ako ne jednom tjedno, imati takav projekt u Splitu. Vidim da je stvarno ljudi došlo dosta, da su ljudi shvatili šta znači biti human, družiti se i prema tome prst gore za nas. Samo treba priredbe, samo treba dobro organizirati kao što ste vi večeras. Tu ne treba biti previše ljudi, ali mi na ovaj način senzibiliziramo javnost da pomaže i da nalazi zadovoljstvo u tome. Projekt hvale vrijedan. Ja to znam, kad se male ruke slože, sve se može. Situacija danas je malo teška i ljudi su malo, ubrza se i taj život i kriza na svoje, ali ipak kad ljudima malo otvoriš oči, svak može naći sat, dva vremena i nešto pomoći. Projekat je hvale vrijedan, bez ikakve kurtoazije, jer nažalost smo premalo okrenuti prema ljudima kojima treba, jer smo svi u svojim vlastitim, većina ljudi u nekakvim svojim vlastitim brigama, vlastitim strahovima, čak i onda kad to nije osnovano i onda ne stigne se misliti na ljude kojima treba, a puno ih je kojima zaista treba. I zato mislim da je cijeli ovaj koncept zaista jedan odličan put da se ljudi i vide, da se ljudi malo zabave i da prije svega pomognu ljudima koji im potrebno. Znači sve se spaja u jednu lijepu večer i svega toga izgleda samo dobro. Večera smo skupljali i rekli su u udruzi da će se kupiti klima. Među vremenu i moj prijatelj Stjepo, građevinar, zvao predsjednicu udruge i rekao ja vam kupujem klimu. Novce koje su se večera skupili koristite za nešto drugo, jer to predivno. Znači duplo smo zaradili večeras.